Hai menaza ting choma I zaiklum ya wang ria me mai kram keu je kreuze skui ting kum chana jang kai jem dai ri mai ting chwa dere insa aulia ga ra dele election hanai kum ting kum chana jang kai jem dai kreuze de set lok sabha railang be face elections in the mai kram keu je kreuze skui ri mai ge chugu dele zai state babam ga cham ge namai railang be face lok sabha election bam rablam gene kadadu kadaloi kam dele chida za daigum za process za tekyu zilami kachebe zai pating kai za anui hai mena king sam gai kele Nagaland Eastern Nagaland ge legislators me bamme Eastern Nagaland Legislator Union NLU mena Eastern Nagaland ge bau dilang be bau NPO mze pesong ka ge boycott election za temak ba temak rahang ge kyam dele zai chepau changge NPO mena election boycott te magule kagne vote ka magule zarang dai be zigna zai kamkyu gai dai be zigna Eastern Nagaland ge legislators me bamme NPO mze atchemara vote ka magbe temak rahang ge kyam ka kadai dele za Eastern Nagaland Legislator Union NLU mena znai ba mai ge sadai za NPO Eastern Nagaland ge bamme momak za pnuine vote kai makbate lose frontier Nagaland territory puni hangge state ki chamche zeki be te pui maglei designa puni perega ngalei zai punia kakchi laglei zakachildele zane Eastern Nagaland district babam chamcha mon tunsang longleng kepre noglak zaine samatorge under the authority of the Eastern Nagaland Public Emergency gine total shutdown tebizens nai ba mai tingmui nchasro get chudai dele zaichuna Eastern Nagaland ge total shutdown namze kamto ze bamles du te tate duibe zanen let khaibe ze election duty teme zane government go kango me kagne bunigo ID proof kanchibe bamra hange nangu za district administration go spy me army paramilitary zane state forces spy me hange du let kaizela mui za medical emergency Fire and Emergency Service, the Public Health Engineering Department, PhD staff mehange, Postal Services employees mehangedu let kaizela muile, the kanang nang bege, tau nang dobra mahanga let kaizela le. Zaichuna Eastern Nagaland gen mai Lok Sabha election ralang be face bamze, daitu bib zigne, total shutdown to the Eastern Nagaland lui namze kam tolau designer. NPO manap song ka garang le MHA manap nui hanget Nagaland gine state chamche je pungra hangge pe rahang kamkyu je het kai lu je chunaria changje teleugai makbaje gene dele song ka gadu NPO mane sale pnui hangge MHA manap pe rahangge kamkyu gaibe pele mak designa state gudu central gudu election wongles du punya kazau magule zakach dele poligum za namai lok sabha election gudu NPO ma zane Eastern Nagaland ge bamrama vote kai magule ze achudele zachuna Eastern Nagaland ge total shutdown to the Eastern Nagaland lui namje kam to bze ndai maria te changume plamchi marele zane North State Sikkim ge hanaikum Lok Sabha election bam rablam ge chawna chugume zane chawna kyugume ka chebe opinion poll ling mak bengena liabi bizigena Sikkim Democratic Front SDF ge suite BP spokesperson Sip Kumar Timsinaza nimni lei zakachudele za indiram ge na mairalang be face Lok Sabha election ja bamchu gudule constituency haike ziket state cruises rok za union territories madai ge za vote kara bihi za tingchu onches nagane again chat madai ria za Nagaland ge vote kara me voters me riak plane lak reuze k chumza chang reuze sna za haim nyuze hanghim reuze suruk la muile zane Lok Sabha seat ke gen tara hangge candidate me zo ped me hang chum la mui NDPP lam gene chumben muri congress lam gene sopong merin jamir za independent lam gene candidate haitung tungoi lota la muile za Nagaland ge vote kara babam polling station plana changna za hai chumza adai je kana la mui za election district Kreuses rogya zam puimi all women polling station za haimingeu za Kreuze ka chumla mui za ringeu ze cat model polling station za district le nige ten sabgule za ka chule zana North State Manipur ge kuki hz mego babau ka cham ba mena election ge magda be party ge vote ka mazza ka gane congress ge vote ka rahang kamkeu gai dele za ka chule za congress manai kuki hz mego babau ka ge hazolu be agreement sign du te wai dele za ka chule
Zana congressman chuna Manipur gen tarab je constituency kana inar banai outer constituency ge ntagulei Zana Manipur Lok Sabha constituency kana ge Lok Sabha election bam ge kuki hizan rog du psuit emramane kuki hizan me ke bam ge bam ramalei niza INC Indian National Congress ge vote ka kam rahangge rangai le ze achudule center ge India Alliance zana congressman reje te dina kuki hizan megu kakle bramlei niza zana state ki chambalam ge du te unchi gulei ze zogai ze agreement sign te loi lu bachai suiza zana Manipur ge chuna kuki hazan me ke bam ramaza Churachandpur Perzol Kangpokpi Thengnopal zana Chandel Zirbam district ge kuki hazan me kilang bam ramadalei zana Ukrul Senapati Tamenglong Imphal East West zana Tawal Bisnupur ge du kuki mramalamulei Zaina Kerala ke Saragot Chebam ge electronic voting machine EVMs ani vote kaibiting ge nimbe de tatui pi gai dele zakachule zai te tatui pi gai bi ge electronic voting machine madai ge za BJP ma hange vote me keu tale zakachule EVMs loken ni mai bi ge BJP ma hange vote kana ta zana congressman magna magda me party ma hange vote ke tale zakachule zai congress me go kan chatba badai mi du chipo electronic voting machine madai ge za cheidu cheikak sanglei zakachule suppose zegna congress manai LDF mana India ram go haturam ki dilang ba Supreme Court jana ECI madage potchangai za India ram go turam ki dilang ba Supreme Court na India ram go election commission mazai polam ge PZ kamet khai rahang ge rang changai le zakachule Zana India ram ge Lok Sabha election te ti bige BJP manai Congress mana India ram ge razi te khahle batak tingkum changke za hai sku za rakt se zemdai kumge Congress mana seat hai mandai za kreuze mandai dui zana BJP manga tingkum changke za hai sku za rakt se za sku kumge Congress mana seat hai ke za rakt sku za sna dui zana BJP mana rakt se zemnge dui zating kum changke za hai sku za rakt sku ziket kumge Congress mana seat hai na za dai zemdai dui zana BJP mana seat hai ke za mkai dui zating kum changke za hai sku za rakt sku za sru kumge Congress mana seat hai ke za dai dui zana BJP mana hai ke za rakt sru ziket dui zating kum changke za hai sku za rakt sku za deset kumge Congress mana seat hai ke za dai ziket dui BJP mana seat hai ke za rakt se zakna dui zating kum changke za hai sku za rakt sku za skui kumge Congress mana seat hai ke za kreuze madai dui za BJP mana hai ke za rakt se zakna dui zating kum chang na za madai kumge Congress mana seat hai ke za dai za mingeu dui zana BJP mana hai ke za himreuze deset dui zating kum chang na za skui kumge Congress mana seat hai na za sruk dui za BJP mana hai ke za kreuze sruk dui zating kum chang na za kreuze madai kumge Congress ma seat hadai za madai dui zana BJP na seat hai na za rakt se zakna dui zating kum chang na za kreuze skui kumge Congress ma seat ringeu zakna dui za BJP mana seat hai chum za chum dui za BJP ma tingkum chang na za kreuze skui kumge na dui inki langai dele ai gena na mai kram keu zi kreuze skui tingkum chang na za kai zem dai ri mai ting chuak de rein sa po za loi gai dele pi gai za inking gai ni mele ne ze to dele Zillion wrong